Yesu ashimwe inshuti za gusengarwa abadukurikiye bari mu gihugu cyacu, abadukurikiye bari ku migabane itandukanye y'isi, tubahaye ikaze. Kandi uyu munsi ntabwo usanzwe kuko turi kumwe na mwene data ugiye kudufasha dusemurira mu Kiswahili, na tubahaye ikaze wakibira dukurikiye unakomeza. Asante sana. Tunawakaribisheni ndugu wapendwa ambao mnapatikana katika nchi ya Rwanda au mnapatikana mahali pote ulimwenguni. Tunawakaribisheni katika mtandao huu wa Gusengarwa ambao Mungu ametupatia neema ili kwamba kupitia mtandao huu tuweze kujadiliana, tuweze kuchangiana ninyi yale ambao Mungu ameweka katika vilindi vya mioyo yenu. Tunawakaribisheni, karibu. Tubahaye ikaze kandi turabashimiye n'abadusengera mwese. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kubera ko n'abantu bumva ururimi rw'Igiswahili twageze muri East Africa murabyumva, ndabizi ko Igiswahili ku isi yose abenshi baracyumva. Uhawe ikaze na kugira ngo ube wakurikira iyi gahunda yo gusengera ibyifuzo. Tunawakaribisha mara tena ninyi ambao mnasikia Kiswahili. Tuko katika Afrika Mashariki. Mungu amewatembelea kwa sababu ametupatia mtafsiri mzuri ili kwamba kwa njia hii nanyi Mungu awakumbuke, nanyi awatembelee pia kwa njia ya maombi ambao tuna mpango maalumu ili nanyi mweze kufaidia kwa njia hii. Reka dusenge hanyuma dutangire usome ijambo ry'Imana hanyuma dusengere ibyifuzo. Tunaweza kushukuru Mungu. Tunaanza na maombi ili kwamba tutoe neno la Mungu, tuombe pamoja na ninyi, baadaye tutafanya maombi na maombezi kwa ajili yenu. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, tugushimiye ko warinze abadukurikiye, warinze abavyeyi, warinze abasore, waraturinze twese, waraturinze n'ushimwe n'uhabishubahiro. Turasengeye umuntu wese udukurikiye muri kano kanya, mu mwanya w'ijambo ryawe, mu mwanya wo gusengera ibyifuzo. Reka buri muntu wese ahemburwe n'iri jambo, umwuka w'Imana ashyikire buri muntu wese. Reka iri jambo rimubere umuti, rimubere byose, kandi ibyifuzo usengera tuzumva amashimwe buri muntu wese atubwira ko hari impinduka yabonye. Urakoze Imana kutugeza mu byose mu izina rya Yesu, amen. Amen. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu ijambo hano ibyakozwe n'intumwa. Tutasoma neno la Mungu linalopatikana katika Matendo ya Mitume ibice 12 sura 12. Turasoma umurongo wa mbere. Tunasoma mstari wa kwanza. Reka dusome. Tusome katika jina la Yesu. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Umurongo wa kabiri, yicisha Yakobo inkota, mwene se wa Yohana. Dusome n'umurongo wa gatatu, abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuye. Panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Amen. Uyu ni Herode. Huu ni mfalme Herode. Yari yarahagurukiye ubwoko bw'Imana. Alikuwa ameinukia taifa la Bwana. Ndetse yarazi yuko azabarangiza. Alikuwa anafikiria kwamba atawamaliza. Ariko mu ijuru hari umugambi w'Imana. Lakini mbinguni palikuwepo na mpango wa Mungu juu ya watu wake. Yaraherutse kwica Yakobo. Siku zilipita alikuwa amemuua Yakobo. Biblia ivuze ngo agambira kwiyongeza. Biblia inasema ya kwamba akakusudia kuua tena. Afata na Petero. Akamkamata na Petro. Buriya hari abantu badafatwa. Unajua kuna watu wasioshikwa, wasiotekwa.
birashoboka kufiti bigeragezo bikomeye nawe. Inawezekana unaweza kuwa una majaribu mengi, ufiti nambara zikomeye, una vita kubwa. Shetani agahora shaka guhora yiyongeza. Shetani kwa nataka kila siku ajiongeze katika maisha yako. Ndakumenyesha ko mw'ijuru hari Imana. Na kujulisha kwamba mbinguni piko Mungu ifite imbaraga ambaye ni mwenye nguvu so guhagarika ya kusimamisha migambi y'abadayimoni, mipango yote ya shetani na mapepo. Uyu Herode huu afata Petero, akamukamata Petro, amujyana mu nzu y'imbohe, anampeleka gerezani, amufunga n'abasirikari 15, akamfunga na majeshi 16 kugira ngo atazatoroka gereza, ili kwamba asiweze kutoroka gereza. Ni hatari sana. Aramufunga, anamutia jerani, atatoroka gereza, akamutia jerani asitoke ndani, amufunga ariko Imana ireba, akamufunga na Mungu anafuata na angalia, agira nguko yice Yakobo, akafikiri ya kwamba alivyomuua Yakobo, agira ngo niko azica na Petero, anafikiri ndiye taua na Petero. Abantu baratandukanye. Unajua watu wako tofauti. Imana ishimwe. Haleluya. Shuti wa nkurikiye, ndugu mpendwa na wanifuata, ndagira ngo umenye neza, nataka nikujulishe ya kwamba imigambi ya Herode, mpango wa Herode ku buzima bwawe, juu ya maisha yako haitafanikiwa. Haitafanikiwa kamwe. Haitafanikiwa kamwe. Petro baramufunga, wakamufunga muri gereza, gerezani, bashyiraho amapingu, wakamuweka mapingu. Herode amusigaho, Herode akamwacha ndani, arafa agambira kuzaza kumwica, akawa na mpango ya kuja kumuua. Abitorero lakini kanisa bumva makuru, wakasikia habari yuko Petero, ya kwamba Petro yafashwe, ameshikwa, ngo bagira umwete, wakawa na bidii wo kumusengera, ya kumuombea, bagira umwete, wakawa na bidii wo kumusabira, ya kumusi Mungu juu yake, barasenga bitorero, wakaomba kanisa, barasenga umunsi wa kanisa likaomba siku ya kwanza, kanisa likaomba siku ya pili, wakachukua muda kumwombea Petro. Mungu akasikia maombi. Tunapoomba, tunapomkaribia Mungu, tunapoita Mungu, mipango ya shetani na majini inaanguka, inatoka mbele zetu. Mungu asifiwe sana. Kanisa lipokuwa linaomba, Mungu akamshusha malaika. Niko naona jinsi mbinguni mkutano nafanyika, kwa sababu kuna mtu wa Mungu ambaye amenyanyaswa. Nasikia ya kwamba kimya inaingia mbinguni, kwa sababu kuna mtu wa Mungu ambaye ananyanyaswa. Kukawa mkutano, malaika kaja, wakamtumana malaika, mbingu zikasema, malaika nguvu akashuka, anayesimama mbele za Mungu, malaika mwenye nguvu ndiye walitumana, ndiye Mungu alitumana. Haleluya, amen. Ndakwifuriza, nakutakia ndugu, ukutanane na malaika wako. Herode anakusumbua, amefunga milango mbalimbali ya maisha, ameiba vya kwanza, ameiba vya pili. Siku hii Herode atakuachilia. Siku hii Herode anayefunga maisha yako atakuacha huru. Haleluya. Mpendwa unayenifuata, nataka unitegee sikio, kwa sababu Mungu ana mpango mzuri juu yako. Kuna Mungu anayekusudia mema kwa ajili yako. Aseme malaika akashuka muri gereza, akashuka gerezani, atakomanza, hakubisha mlango, atasabye uburenganzira, hakuomba ruhusa. Malaika aramanuka, akashuka muri gereza, gerezani, asangaho Petero, akakuta Petro aho yicaye, mahala anakaa, afungiye, kwenye banamufunga, ngo ahambishije iminyururu, anafungwa na kraka,
baramuziritse, wamemfunga makamba. ngo abasirikare Majeshi bamwe bari hano walikuwa wanamzungira kuume na kushoto, barindiriye kuzama, walikuwa wanasubiri wamumalize. ngo malaika manutse, Malaika aliposhuka, umucyo nuru wakamunzu ikatokea aho Petro ali, mahali Petro alikuwa amekaa. Nuru ya Bwana ikashuka ndani ya nyumba. Haleluya. uriya mucyo, unajua nuru ile ina maana yake. Mungu akitaka kukusaidia kama uko ndani ya shida, unasikiaga amani, unasikiaga furaha, unasikia kuna farijiwa, kuna habari unasikia. Haleluya. Nuru ikatokea ikangaza. Hiyo nuru inapofusha. Haleluya. Hiyo nuru inapofusha macho mara. Unajua ikapofusha majeshi. Hawakutambua wao, hawakutambua malaika. Yesu akija kusaidia, vitu vinavyo kupiga vita havitatambua. Sichani kwambie ikiganiro. Unajua mjadala, maongezi malaika yagiranye na Petero, maongezi ya malaika na Petro, nubwo abasirikari bari barahunga, hata majeshi walikuwepo karibu hapo, nibigeze bumva icyo kiganiro, hawakuweza kusikia. Haleluya. Nubwo bari bicaye, hata walikuwa katika mazingira yake, nubwo bari bamurinze, ingawa walikuwa na mzuko wakimuchunga ili kwamba sitoroke, no kurundi ruji, hata kwa mlango ingine ya nje palikuwepo na wengine, no kurwaka, hata kwa mlango ya pili kulikuwa na wengine, no kuruji rufi, hata kwa mlango ya nje palikuwepo na majeshi mengine. Hao wote hakuna mtu aliyesikia nini anazungumza na malaika. Mungu asaidie. Haleluya. Haleluya. Hata moja hakusikia siri yake na malaika. Iyo tujya gusenga harabatwumviriza, kuna watu wanatusikilia ataka sikia, anataka sikia kwamba kuna kitu ambacho Mungu amesema juu yako, na kuna watu watajia kuchungua wanasema lakini Mungu amesema nini nawe, lakini Mungu hakusema nawe kitu. Achana nao, achana nao, achana nao. Malaika agirana ikiganiro, akawa na mazungumzo na Petro. Aramubaza, akamuuliza, Petro, inkweto zawe, viatu vyako uracyabifite? Ungali navyo? Petro ati ndabifite. Akasema ni navyo. Petro, umwitero, je, joho lako uracyafite? Ungali nalo? Ndacyafite. Ni nalo. Haleluya. Haleluya. Wako kanya papo hapo amukoma mu mbavu, akamugusa ubavuni, amukoma mu mbavu, akamugusa ubavuni. Haleluya. Amen, amen, amen. Akamugusa ubavuni, akamwamsha, akamwambia, mimi ni malaika anayesimama daima mbele ya Mungu, mimi ni mjumbe wako. Hapa sasa simama. Petro akasimama, zile kamba zote iliyokuwa mfunga, kamba zilizomfunga, kamba zilizomfunga ikafunguka, ikaanguka, ikaanguka. Kamba zilizokuwa zinafunga zikaanguka, ikaanguka. Haleluya. Kamba ambayo inakufunga maisha yako, ile wamekufunga ya kijamaa, ile ya asili ya usiolewe, hiyo wamekufunga kwamba usiwe na amani. Mungu amenitumana kwako ya kwamba hizo kamba inapaswa kuanguka leo. Wamekufunga na hiyo ili kwamba usiwe na uzima. Wewe kamba hizo inapaswa kuanguka leo. Haleluya. Sikiani kwambie, kamba ikaanguka. Siku hii ya leo hatuko tunasema Petro wa wakati yule, nasema Petro wewe ndiwe Petro. Kamba zote
ambayo imekufunga, hauna furaha, hauna furaha, lakini roho wa Mungu amesema na wewe ya kwa yule amekulinda siku ile, aliyekusaidia siku ile, hata sasa hizo kamba zinatakatika, itakatika, itaanguka, kamba ikaanguka. Unajua Petro alikuwa na siku nyingi, iko anafungwa, ababaye katika uchungu mwingi, atari asohoka, bado kabla ya kutoka muri gerezani, yumvishije, alisikia aruhutse, anatabasamu, yumvishije aruhutse, alisikia anatabasamu, iminyururu iguye, ya kamba zilipoanguka, yumvishije aruhutse, akasikia anatabasamu, yumva aruhutse, anasikia anatabasamu. Imani dutama, Mungu akitukumbuka, ikakwereka ikimenyetso, Mungu anakuonyesha alama, ikagukora ibintu bito, Mungu anafanya vitu vichache tu, biduhesha, vinatupatia, vinatuletea tumaini ya imani ya kwamba hata mengine Mungu atatenda nayo salia muda huu. Nubwo hata hivyo ibyo ushaka mambo nayataka bitari byakugera havija kufikia vyote, ariko turatangaza, lakini nashuhudia natangaza ya kwamba iminyururu ku buzima bwawe, kamba zinazo kufunga zianguke katika jina la Yesu Kristo. Kamba ziko katika maisha yako, vifungo vya maisha yako vianguke katika jina la Yesu. Vifungo vilivyoanguka, malaika akasimama mbele yake, akamwambia nifuate. Haleluya, haleluya, haleluya. Anambia nifuate, sitakuweka mbele, batakuangamiza, nitaenda mbele, wewe unifuate, sitakutia mbele. Najua kwamba kuko majeshi na kusubiri, nitaenda mbele, wewe unifuate. Amen, amen. Akenda mbele, banaenda bagira ku rugi rwa mbere, kwa mlango ya kwanza wanafika, malaika anafungua mlango, barinjira, wanatoka. Ibitekerezo byanjye, sikia mawazo yangu, ukumuka Imana niko fuata mawazo yangu jinsi Mungu ananisuflei. Imani ducingurira, unajua Mungu akitufungulia, iyo malaika ducingurira, malaika akitufungulia arahindukira, anageukaka, agafungirana, anafunga ibidukurikira vinavyotufuata. Haleluya, chapia Bwana makofi, chapia Bwana makofi, chapia Bwana makofi, chapia Bwana makofi, chapia Bwana makofi. Narudilia, malaika kitutangulia, anafungua, tukisha kutoka, anageuka, anafungia vilivyokuwa vinatufuata. Chapia Bwana makofi. Haleluya. Arahindukira, anageuka, mlango ya kwanza hiyo, arahindukira, anageuka, anafungia. Hata sasa kuna vitu ambavyo Roho ananionyesha, iko nafungia mlango. Naona uchawi, naona uchawi, naona mchoko, naona kukufa rafla ambayo Mungu anafunga. Malaika anafunga kifo cha rafla, anageuka, bitaza gukurikira, ili bisikufuate. Petro mwana wanje, Petro mtoto wangu, batagukurikira, wasikufuate, mbasize nyuma, na waacha nyuma, bicaye hari, wanakaa pale, wenda bakanguka, wanaweza labda kuamuka, anafunga, baragenda, wanaendelea, bagira ku rugi rwa kabiri, mlango wa pili, anafungua, aho se bari kugera pale pote wanafika. Ururuji, hii mlango bari barwizeye, ilikuwa mlango tegemeo ya tumaini kwao. Ururuji rw'ibyuma, hii mlango ya chuma ururuji ilikuwa mlango umwami yise ambaye mfalme anatumainia. Abachunga gereza, hata walinzi wa gereza bari barwizeye, walikuwa wanategemea mlango, bari barwizeye, walikuwa wanategemea mlango. Kandi mlango huu wari urinzwe cyane, ilikuwa imelindwa na kuchungwa sana. Namwe murabizi, hata ninyi na mnajua, ahantu hose, fasi yote hari gereza, kwenye kuko gereza, fisi hose, fasi yote duniani, pangu to hanze, unajua kwa mlango ya nje kuna kuwaka ulinzi,
kuna kuwaka ulinzi. Umva. Sikiliza. Ngo bahageze. Walipofika pale, urugi, mlango, batari barukoraho. Kabla ya kuigusa. Batari barukoraho. Kabla ya kuigusa. Batari barukoraho. Kabla ya kuigusa. Ngo ruchibabona. Mlango ilipowaona. Ruchibona malaika. Ilipoona malaika. Ruchibona Petro. Ilipoona Petro nyuma. Ngo rurifungu. Mlango ikaacha njia wazi. Rurifungu. Mlango kajifungua. Urugi mu mateka. Unajua mlango katika asili ya maisha. Herode yari yizeye. Yani katika historia Herode alikuwa anaitumainia. Rurifungu. Ikajifungua. Rurifungu. Ikajifungua. Rurifungura. Ikajifungua. Reka nkubwire. Ngoja nikwambie. Hari urugi. Kuna mlango ruri ku buzima bwawe ambaye iko ndani ya maisha yako. Nawe yubirebye. Hata nawe ukiangalia ubona kururugi. Unaona kwamba hii mlango utazakuvaho. Haitafunguliwa kama. Yubitekereje. Unajua kiwaza mlango. Ukareba imyaka. Unaangalia miaka. Ukareba uko wavutse. Unaangalia jinsi ulizaliwa. Ukareba uko bayeho. Ukaangalia maisha unavyoishi. Ubona rurugi rw'ibyuma. Unaona kwamba ni mlango ya chuma. Yubirebye. Ukivitazama. Ureba ururugi. Unatazama mlango huu. Ukabona rutazakuva. Unaona kwamba itafunguka kama. Lakini sikiani kwambie. Ururugi kukuvaho. Mlango huu kutoka kwako ntabwo uzarukoraho. Hautaigusa. Ntuzanakwegera. Hautaizogelea. Hari malaika. Kuko malaika. Hari malaika. Kuko malaika. Hari malaika. Kuko malaika. Ambaye iko mbele yako. Ili kwamba aondoe mlango. Hari malaika. Kuna malaika ambaye ni tayari kusogeza mlango, kufungua mlango liko mbele yako. Wabuze inzira. Umekosa njia kubera urugi. Kwa sababu kuna mlango. Wabuze umunezero. Umekosa furaha kubera urugi. Kwa sababu kuna mlango inakufunga. Iyo birebye. Unajua kinapotazama ubona urugi. Unaona ni mlango. Muri ubuzima turimo. Unajua katika maisha sasa hari ibigeragezo. Kuna majaribu mingi. Umuntu abamo. Mtu anaishi ndani. Akabona n'urugi. Anaona ni mlango na mfungia njia. Ushobora kugira ikintu cy'ideni. Unajua kuwa na deni. Kuko ideni rikuzengereje. Deni na kutia tatizo. Yakubera urugi. Inaweza kuwa mlango nafunga kwako. Lakini mbinguni kuko Mungu ambaye inafungua milango. Ikigezo cy'ubugumba. Unajua unaweza kuwa wewe ni tasa. Yakubera urugi. Na utasi inaweza kuwa mlango na kufunga. Ndakumenyeshe. Acha nikwambie Kimana kwamba Mungu igifunguru inafungua hata mlango wa utasa. Ndugu mpendwa unaonifuata, nataka uwaze kidogo. Ni mlango ya aina gani iko mbele yako? Ndagira ngo utekereze. Na nataka ufikirie. Uzamuru kwizera. Upandishe imani. Hari malaika nikubona. Kuko malaika niko naona ambaye iko tayari kusukuma mlango nayo kuzuiza. Malaika kuisukuma. Yesu aje kurusunika. Unajua Yesu anajua kuisukuma mzuri. Unajua wandugu wale isukuma. Imiryango ntabwo yarusunitse. Unajua familia kuisukuma. Yesu aje kurusunika. Lakini Yesu anakuja kuisukuma. Haleluya. Amen, amen. Uruji. Hii mlango. Hii mlango. Uri mbele yako. Ambaye iko mbele yako. Ambaye Herode anatumainia. Ambaye Herode anatumainia. Anajua ya kwamba utapita. Anajua ya kwamba utatoka kwenye unafungia utatoka. Nataka nikwambie kwamba mbinguni kuko Mungu anayefungua milango ya maisha yako. Mbinguni piko Mungu. Piko Mungu mbinguni. Inayefungua milango. Inayefungua milango iliyofungwa. Haleluya, sikia baba. Asemi ilipojifungua wakatoka nje. Wakachomoka nje. Nataka nikwambie toka. Chomoka. Murako gahinda sohoka. Toka katika machungu hayo. Gereza sohoka. Toka katika hiyo gereza. Toka ndani ya magonjwa hiyo. Toka katika hiyo kumangamanga. Toka katika fujo hizo. Toka katika uchovu huo. Haleluya. Toka katika jina la Yesu Kristo. Toka. Mahali wachawi wamekufungia, toka ndani. Mahali ambapo wachawi wamekufunga, toka ndani. Tunatabiri. Tunatabiri jinsi Roho anasema. Mahali ambapo wamekufungia. Hey!
utumwa huo. Toka ndani ya Edeni. Wakachomoka na uhuru wote. Wanachomoka na uhuru. Malaika anamupeleka. Anamupeleka mbele. Biblia inasema ya kwamba akamwacha hapo. Malaika akaenda zake. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Petro akawa kama mtu alikuwa usingizini. Aravuga akasema malaika w'Imana, malaika wa Mungu kweli anyijije, ameniokoa Herode. Na Herode anyijije Herode. Malaika ameniokoa na Herode. Anyijije Herode. Ananiponya na upanga wa Herode. Malaika w'Imana wa Mungu amuye amenitoa muri gereza, katika gereza hili. Ngo Petro aseme arahaguruka, akasimama, akaenda. Ntabwo yatashe mu rugo, hakwenda nyumbani kwake. Yahitiye kwa Maria. Ameenda kwa Mariamu, mu cyumba kwa Maria, kwa chumba cha juu kwa Mariamu. Abari hahitira, anaenda hapo, asanga bitorero. Palikuwepo kanisa hapo, walikuwa wanaomba Mungu, walikuwa wakimuombea. Wanasema tumekataa dharau, tumekataa kiburi ya Herode. Wazazi walilia, tumekataa madharau ya Herode. Wababa wakalia, tumekataa kadharau ya Herode. Sikia maombi yako, maombi yako inaenda kukuinua, inakuponya na Herode. Maombi yako inaenda kukuokoa na Herode na upanga wake. Wanaendelea kuomba, wanaendelea maombi. Sikia ajabu, sikia ajabu. Hata watu walikuwa naomba, hakuna tumaini. Hapakuwa na tumaini kama Petro atatoka. Sikia sababu. Ngo harumush aseme kulikuwaka na mjakazi witwa Rodia, anaitwa Rodia. Alikuwepo hapo. Rodia yarazi uburyo Petro akoma, alikuwaka jinsi na wewe jinsi Petro anagongaka mlango. Yarazi uburyo akoma, shemasi wa kweli, shemasi wa kweli. Petro angageze kurudi, ageze aho ngaho. Petro alipofika hapo arakomanga, akabisha mlango, anabisha kan. Herode akasema munyamaze, mwache kulia, acheni kulia, ni Petro namsikia. Wanasema wewe umechanganikiwa, ni malaika uzi. Ule ni malaika tu, haizi kuwa yeye. Anachana miguu, anachana miguu. Herode anasema ni yeye. Abanati oya, wanasema hapana, nachanganikiwa. Nagariwe, haizi kuwa yeye. Yapfuye, amekufa yeye. Amaze gupfa, akisha kufa ni malaika udusuri. Ni malaika ndiye anakuja, malaika wa Petro. Siko byari bimeze, sio hakika. Yari Petro, ilikuwa ni Petro. Haleluya, amen, amen. Ilikuwa ni Petro. Rodia arababwira, akawaambia nina hakika ni Petro. Uko komanga jinsi na bishaka, ndabizi mimi najuaka, ndabizi najuaka. Barafungura, wakafungua mlango, waona Petro, wanamuona Petro. Wakasema mpepeye Bwana. Yo, haleluya, amen. Wanaona ni Petro, bali kurira, wako wanalia. Ichabarizaga, unajua walilia kwa sababu walijua kwamba Herode hana huruma, hana huruma, hana michezo. Bali wewe jinsi aliua Yakobo. Yani walijua upanga wa Herode. Kwa kushtuka wakaona ni Petro. Anawaambia mwende mtangazie watu wote, mwambie watu wote kwamba Mungu Baba ameniponya, ameniokoa na mikono ya Herode. Nataka tuombe Mungu. Acha nikwambie, kuna Herode ambaye anafuatilia maisha yako. Je, unataka kujua habari za Herode? Ameisha kufa. Herode amekufa. Yagiye muri stade.
alienda kwenye mkutano kwenye stadium gukoresha inama kufanya mkataba gukoresha inama. Alikuwa anafanya mkutano, atangira kuvuga, akaanza kuongea n'ubwibone bwishi. Alikuwa anatoa hotuba na fiere mingi, n'ubwibone bwishi, anajiwazia mimi nina wanda. N'ubwibone bwishi, alikuwa na wanda kabisa. Ngo abadamu, wanawake, madamu, wanawake, mandi bahumugisha, Mungu awabariki. mandi bahumugisha, wamama, Mungu awabariki. Machozi yenu imani yumva, Mungu anaisikiaga sana. Ngo abaravuze, akasema mama yego, mama no aravuga nk'Imana, anasema kama Mungu. No aravuga nk'Imana, anasema kama Mungu, aravuga nk'Imana. Herode anatoa hotuba kama Mungu, aravuga nk'Imana, anasema kama Mungu. Ako kanya papo hapo Biblia inavuga ngo, Biblia inasema ya kwamba abwinyo, mivunyo, ako kanya mivunyo, Herode, ako papo hapo Herode akatokwa na mivunyo. Mungu akampiga kofi, akafa. Abwinyo akitoka na mivunyo, yashinguwe, hakuweza kuzikwa. Yabwinyo kokanya, hakuweza kuzikwa maana ameliwa na mivunyo. Yani walifyagia mivunyo. Herode ukuri imbere, unajua Herode iko mbele yako, ukuri imbere, mwenye uko mbele yako, na kokanya dakika moja tu anatoka, vyote viko mbele yako. Tunatangaza woze akakanya sasa hivi. Herode ukuri imbere, Herode ambaye sema mbele yako, ambaye ni jaribu. Herode ukuri imbere, Herode iko mbele yako, ambaye ni magonjwa. Herode iko mbele yako, ambaye ni matatizo. Sasa hivi aoze. Herode ukuri imbere, Herode ambaye iko mbele yako, ambaye ni uchawi. Herode iko mbele yako, ambaye aoze. Herode ukuri imbere, Herode iko mbele yako, ambaye anatisa watoto wako. Herode ambaye iko mbele yako, ambaye anafanya usitumike. Herode iko mbele yako, ambaye katika huduma yako aoze. Herode ambaye iko mbele yako katika masomo yako aoze. Sikia, imbaraga, nguvu z'amasengesho ya maombi zirarwana, zinapiganaka abantu badahagurutse kama watu na watu hawasimame. Imbaraga z'amasengesho, nguvu ya maombi zirwana, inapiganaka, zinapigania watakatifu umuntu adahagurutse bila wao kusimama. Tobe elefoi. Haleluya. Ndagira ngo dusenge. Nataka tuombe Mungu. Fata ibyifuzo byawe, kamata mahitaji yako, fata gahinda ufite, kamata machungu uko nayo, reba neza, angalia mzuri, tekereza, waza mzuri. Ibigeragezo, matatizo na majaribu biri imbere yawe, ziko mbele zako, bimeze nk'ibyuma, iko kama chuma ubona bitakuvaho, ambaye haiwezi kuisha kufunguka. Muri kano kanya, muda huu ko gusengera ibyifuzo, ambaye yakuombea mahitaji, ubwira Uwiteka, mwambie Mungu uko watabaye, jinsi ulisaidia Petro ni kurantabara, hata na mimi unisaidie. Niko n'abakozi b'Imana, niko pamoja na watumishi wa Mungu, ndapfukamye, napiga magoti, ndizeye, nina imani. Herode wali wanafuatilia, ambaye ameshikilia mambo yangu anapasha kuniachilia. Acha tuombe Mungu. Maana mwizina ya Yesu, Baba yetu katika jina la Yesu Kristo, uko Mungu mwenye nguvu, uko Mungu mwenye mamlaka, uko Mungu naye nguvu, uko Mungu mwenye uwezo, Mungu naye miliki. Jinsi ilivyokuwa kale na hata leo, uko yule haubadilikake. Watu wanageuka lakini wewe haubadilikake. Wewe ni wa milele. Angalia majaribu, angalia vita, angalia matatizo. Mtu wa Mungu ambao unatufuata amefungwa kama, amekuwa gerezani ya majaribu, lakini uko Mungu unazo nguvu. Muda huu tunamuombea, tunamuinua atoke ndani ya majaribu, atoke ndani ya magonjwa, atoke ndani ya hii vita.
Haleluya, funguliwa katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Utoke wewe daimoni. Daimoni toka. Daimoni genda. Daimoni genda. Daimoni genda. Daimoni achilia watoto wa Mungu. Achilia watoto wa Mungu. Acha mabinti. Acha vijana. Acha waume. Acha kanisa. Acha inchi. Acha inchi. Acha huru. Pepo yafunga kanisa. Wewe unafunga watoto wa Mungu. Tunakulaani. Tunakufukuza katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu umesaidia watu wako. Upewe sifa kwani dharau ya Herode ambaye ilikuwa juu ya maisha wana wa Mungu. Tunakushukuru kwa kuwa tunatasikia wakituambia kwamba Mungu ametuponya. Asante Mungu wetu kwa sababu umeyatenda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Imani ikubariki. Kama hujaokoka umesikia neno la Mungu sasa hivi, utafute mahali kuna kanisa karibu yako, wende kuna ingia pale. Ukifika pale tafuta wachungaji au mashemasi, watakusaidia. Ya pili, kama una magonjwa, una vita vigumu, una siku nyingi za machungu, utuandikie tugufashe, tukusaidie, tugusengere, tukuombee. Ndiyo huduma Mungu ametupatia. Yesu abagiriye neza, awatende mema. Ijambo ry'Imana kagaruka. Asante kwa siku nyingine. Bye bye. Bye bye.